sini halna na be gonga min tigiri mi ƴewata na ɗum ɗo bro yo kadi basi utika mabe kanko fani makombe oti kanko bro makombe mo libro makko ka wonno do parce que fi wonno halla andi ka wonno parce que bana fenu andi ka wonno do yo tibiro makko ore ma problem do yam yo tibiro makko mi nabi mo ka wonno do mi hollindiribe donc kanko ko no do kanko wanda en personne do jaka ko no do fo dande bi ma parne kemi halla ma nyande min la ngandi ani ayang anga ulta problem boy non la problème na min yo ngata siki an ko no mere tiro to n'importe comment afeuji solution on no maw mais o problème do ga même le problème ki digo yanta hore ma wallahi billahi taala ko dum faanu da hore ma do mais ali ma mero ko dana famu de ko expliquer ni ma amdu ni ma program ko jiwo alla wadi do jondi sa o yitama ça va o hoti kama voilà sa jamne la ko mi halata ma ko kata da o sa jami bro yalla dande subadi problème jido jawdama fi wonu hande debbo si dirima ni tum ala guddum wata sikema sorta gollon hakkil wadirta sa sorta ke fudda wawde sa won dayti yon tay woni na gotum to ino ala won titi mo wawata ala won titi ka wata ko wawata maw min be babire makko be yitimo kambulu mo jang anda ka wonti jokke won activité dum ayon situation kambulu mo jande ko parce que mi la an no men ko discuter saka to habe nanguma do wajungo mabbe ter mawda hoti siri do be gita do ma billahi parce que ala yaltino ma ton taw ko diko ka bay ma mari moy na fay may goto mari moy taw to inata yidu man do andi goddo sa ala andi tum ala moy ko problème ka tay bitana hore ma ko na ka to piji goyo to ko yungu ba Allah wadi yiti bi mabbe on kambul mo jande ande kadi ontino am les wawa continue gol yeygol fil période koy non non sa wa asa ya de ba bi gore mawdo ma ye de parce que fi wonno dum don arrange kala ili gon to goddo be da be idala fami makko idala kanko mo yidila kanko tabi kanko mo yidila inu ma wawata ana mo mo wawsi mi wata hala go debbo directement mi fala kama ma ya youtube bawo ya youtube bawo no satti ko satti apon ka esprit an kadi fama feta expliquer ngane ka programme on ka esprit an dum ba bi fama diri on tini ada ande soda expliquer la yande mi soda moy dara ko mi ya jango ko yo mina abi do ya pas de problème mi la yo ton quoi anga ulta problème mais aye ateta joko sokata malutira mafu ene made kadi bazen ko min jarama won ma noddude simi do noddude ma noto la bayna ko dum wadata ha hebo bibbe bobobe on bay on ne anaki mawbe mumbe ko non faala wadde hoore ma a faala warde hoore ma ka faala libugol hoore ma bay hande mi hiyaali ha hande sa ko vidi no daro ha hande mi hiyaali mo nyamali no daro kadi bazen ala nyamude a ala dana de yitere tefmi do sutima mi do haalande ma hida taji lanka suudu do enele pellet se yewtali en faamudirta simi andali ko woni ko ka berne ma ala no mi wallina ma hande mi yakata ko haade mi duttana ma ko satti wo ko satti ko mi woni nene ma ko ay am min halfinoto da nene dum do woni ni joni babe ma arta e nder balde didi si tawi a yewti lan joni faale ma de mi ande mani mi wawa wallu gon kono si a jodi ke do tunyida dum min bandu mandu ƴeema fop lanni yaltude ken ndaari ƴeema hande kadi hi joni hara inde amen den ɗum ɗon yalta e ma hande kadi hande ɓoti susata yaltude ka ɓaawo kuuɗo quartier on fop ko bonnere inde joggitanilam ene a wara elan hara hewtali komi maaye kadi ka faala yomi warta joni hetta hoore ma ka faala mi yaltu e suudu ndu mi yeccana ma tawi ko ɗum ɗo woni kadi faale ma yewtan mi anda ay ko dum don luttam ma joni e wata wondu ko le suudu da tajilan babe ma si arti mi wiya wondu hi ala non ko faala joni non ko si mimmi wawata haalude non do wayande parce que ko modi mo ngoronkatabe si hande mi ma hande kala ko wadi la parce que mi harani on wiya mo salike wadde kono mi mari hande kala ko mi hanno mi wola ni non ko mi faala ko mi jeji yo mi wi mi haaci ala ko mi wadale on jabaari o wi on ko faale mo onon tawnene ko no mattina fuddanade o malere
parce que ndimi hanno mi fana ma jombede kono ngatti la jabade wi do lan ko cousin ngam ko birdi jombatala momi wi momi faala mo wi la mo katala don ka taw ma pano la ngatti de la mi hore kori kadi on ko jana non gassi no wonti wo si kay non ko jana no weltala c'est quoi votre problème dans ça on ngi baade encore famille si jombindir don on sita on lenya on jombindiri vous êtes heureux min gar joli si goddo jombi la mo mi di est-ce que ça c'est un problème o wi dum don ni ñett wadata doy famondire ko non mi wadirta doy mi jeeja non mi jeeji baabe hay goto mo be mo wi ko faala ko ay acci de la ñore am fi Allah selo lan tranquille min wodi mi do haari tef e bi kala kadi ko wadi lan der do ko no wonta responsable je vais écrire une lettre acca si tulti kadi si tawi on acceptar ko min ko mi nyamata mi yarata fus mi wadata der do kala kadi ko wadla min ne ko no responsable bo ango an hedo lam an wata wadu joni si bora maari do faddi jango tenen on hara yo hewtido no hewtiri do e ngaranzay anani wota yomo hande kadi lanni faale ma on me waday dum no min kipay no wadira kisam modden yondo yaw nyama mi gani de ko nyamata en tant que on acceptar ko min ko mi nyamata ko di non ngende balde tati ayanay do gasi yewtide modi mo kadi bazen e pe ko njiwno satte fere ni mo artalla goddo na nyande witti saraka on jaboto Naam. fi wonno be jomum majjuno Naam. be yiti jo be warno be porte plainte on do Allah jara. be warno be kamon do lande fi joma be on Naam. be yiti joma Allah parce que jara. fi wonno dum Allah wallila parce que nani halaji buy e on problème hande ko Allah wallila madum tigi ding No da mari banki. Ko fiyon. Wallahi. Hande si goddo wanno on jiwo ayal do fana der mo. wallahi billahi Afan. Mi yotte piu goto. parce que ko mi yai président kam be gobe ganda goddo go No kono ka wadi fam. Mi e piu yotu no. ko kana ko boni Yo mi ba halle piu goto. Si jiwo mo ma ko be no mari. On ini no fala ma. Allah tawde hara mo ma ko be ni ma. Si be wona li d'accord tu e ma mo tanama. Afan. Bere way kutta kut. Anya ma ko fi mo fi ko intede ko lanto to fi. Afan. Yote piu goto. O nyande go. Jiwone nder hodo. Imola ba urdiwa ngal fam. Mawbe makko ben kadi no mari mbudi, no mari jawle, no mari kanye. Urdiwa ngal fu. Suka igo iwata are nder ngodo. Suka liya timade. Moka. Pa o hewti o gollane mabbe nder ton fam. Jiwo yimo innisina on no falaka. Rewa rewta benni ko do fala. Moy makko ben inni odo jombata bay ko miskinaade. Sukan be radi mo ko hodo ton o yalti. Jiwon yilti jokkitimo. Be jokkitimo. Be immi ka be immini ko nango ya suka be nangimo dare be wari mo. Ko dum innuma. Si goddo inni no yiduma tay mawbe makko be wona pour ali d'accord wata yakko. do go min baabe yiti ko be on alhamdulillah rabbil alamin honti e bino hande kay wawata wadde activité ji mun fi on arno do fobbo nunu la activité ji hande la jinda e karteji me mijo min tama ko watta ida walla yalla wadu jawbo ma Allah ma anani o ya watta ida Allah ma si wo fob si tutti ma kanya lo pellet afan pellet attu uttina na hore ma sena no lani ma terto mo no yida mo no ndira na on sibbe o honnu le wanyirta on no ko jiggol joni la yadem dare smebe makiti ko me yeya na en o ko minu ma ko ndo waddo jaram a wolnay lam honto wonnoɗa koma wolnalam honto wonnoɗa par ce que nani mi ne'irma a tawralan ɗum ɗo a tawral nene ma ɗum ɗo anniɗa yahay ɗa wawi yaltude ɗo wona combien de jours hara hewtali ka suudu ɗo comme mi woni e wola mi wata selde sonko